and then come on a year no the fa our real if you say I did be answer one tear fear, the one tear than a fear, over fancy the open. How a year defining our rear, and how Yangopon is defining our rear. Me pato, Mr. Bobby, say, and the bedding come over our rear. Now, and your boss, baby. Me pato, share, Obi worry. Not of West Russell. 6 months, no good. 1 year, no good. 3 years, no good. 4 years, no good. The question is, process, no, and they say, the battle, before obey me, I will add you, I guess I want to here. I never call what's a minimum, and I want to see one plane, and they say, so what until be a here, no way, the mina landing, make up because the director can land there somewhere. Oh no, what you say, Anna, a hoya come, what you say, a banner one out from one. Now, so no. A rupra elo do landing so the airport here. But mean to me concourse and please say. And near ma, I was out from one son of a rupra. Men firm, Madam Acotinum. And the sounds sooner our real moon to sono. Yanko Poya when in Yan Sermon. And your process be a what would the cat here. And your mobile phone, and like I said. Not when you see 1100 3 years ago. Say something Samsung Galaxy. My judge work on to infinite. And I'm out for the warrior on the mobile phones. Or you saw a year 3 years, not drop on them. Or you saw 4 years, not drop on them. Or you saw 5 years, not drop on them. Brass sister. Exodus chapter 20, verse number 14. Now go can send me pastor can sambrano. Now you near from the Bible name. Me pastor our warrior. And this say walk out. So why you look here? Oh, that can a repair pa. With my changing, he said, "I'm going to use Toyota." And after me, I'm going to use Nissan. Bra, sister, yes, and here. And it's a one terms and conditions. I said, "If pretty, young pomo, our reality, young pom beso." I didn't tell. Exodus 20 verse 14. What it? Was in somebody. The pastor Bible necessary. And somebody. And ransom a ya pamuno and now for the man, but with him, ya was something a day. And say our dear, sure. Amankwah. I say, Nango Pono master plan, I will say, our remu. My maker said, mentioning your muntia, say, our audience said the auto idea, debut. Our audience said the woody jack. And like I said, Makoton toast Yanye, they said the Mikoton Brodo, Matonia Duanye, they said the Mikoton Tachra, yes, and it's here, the pato. So we have the terms and conditions, not see ya. And now who said, and I'm going, Ayo Adiano, the pato, Yamaha fundamentals. The real, me pastor, the Bible, and the to Yanko Pombo or his Avariano, a choir or petal or roof for fast to an among a bacope. And then the pageant director can, and Yamea who do Pino, but the Yanko Pono can, and the yellow correct. Back when they say, on the man's down, dear, Genesis chapter 2, Genesis chapter 1, verse 26, Genesis chapter 2, verse number 7. Maybe say see adebia se wa ha ye wi ameba de ntia Yesu ka asem bi e wo Matthew 19 ahono mu ana asina fo na bosok I say na wari asem tie de a ne na hu hia sanke be wari bra sister e wo so nya tie ase Peter awari so many years but yet to be awari aso chen kakra bi no was e se na tie de a na ka ni so wari Yesu kan say nye ni panyina na betumi adebe ade me pachaw awari mu chams mama kyanka mbra na kwa ba ko ansa answer kwa na be wuramu ha wo de yen kan Genesis 1:26 answer Genesis 1 verse number 26 kan yanko wo ni Yankopon kan say Yankopon bo wi ase ni wi ye no ele wo kan say manye onipa yen suban so momma yenye onipa wo yen suban so say yensa so we pato ade ni nipa defense wo bi ko ade nkwa Yankopon suban nipa le kwa Yankopon suban enti Yankopon bo nipa wo so man ma wo yen suban say yensa so enti kwa Yankopon image and likeness nothing na what me take this thing say me to kwa ha me brain no manye ka na me de akọ enam se wo nya pon suban mu ntino enam pe ma wo to me ye kan yanko osesa yen so esa omun saso na woni mpumu pata say the baya obeteki control a control ewie mu no ma na pumu pata kwai ne sa so mo nyina ana o kan sa ewie ye like I said this no enya aba me pato 2 verse 7 ana me pato abra nya pon plan na ye no ana o de ye aduma 27 Yanko was never ready Yankopon the form the chain you know and Yankopon the form the chain I'm going to there by there oni pa me pato hwe yanti before ba cha aware ase nje sa oti ade bo ase so wan ti aware ade bo ase oti men ti aware ase da aha no Yankopon bo enipa ti haye
nyango pombo nipa no yi nipa mu a ba ko pese ana wode kanyanko oso ohu nkwa ho megu ne hu ma honya se ana hu nkwa ho megu ne hu o ye okra tia no ba ye okra o tia se me pata on ye friend say Adam ti ha ye pawo na yamra verse 19 aha no mo ne verse 16 no say Adam ra say e dia ba bi sin fi no wabo e di ntonim na Saudi be na don saka obedai obewu me pata na nobody to me e wo wiase nyina e se nipa nsa enu ti nipa abade wo wiase nyina kura no nipa na otu ni nyina tin kanyanko verse 19 yanko osna awurade nyankopon de dote anwene wura mu mu adoma nyina me pato enipa obo nipa wie yan sada be nipa ni bajinti wo sesi edi ntom no wo de form dote anwene wura mu adoma nyina wie mu no ma nyina kan verse 20 osna ode on ba woni fa no nchen so nto ebe nipa ni nchen se on tutu won de onipa no nya de bai and to wo mu 18 me pato verse 21 me pato miraculous issue ni wo se wo de form dote anwene onipa na Adam eye fu kwai verse 21 yanko osna awurade nyankopon ma na ho to onipa no so ti haye pa onyankopon e ma de ba de na ho eto onipa no so e pato kan 20 na me ade verse 20 no yanko osna onipa tutu ntotebo nyina na ewie mu no ma nyina na ngwa mu adoma nyina di wose nipa tutu amua ni bibia na popo ye nyina tin nanso onipa de ono onipa ne de wanya ne nsa so boafo ama no satam no ya ba ade be ma ni aba ade ba ai ya boja ta be ma ni aboja ta ba sa nanso edru nipa so ne de ya ne nsa so boafo anyetai ama no me pato ha amafo bi no ka say Adam ne koye krompen say ade na ne ma yetutu na men kwa dem namba ko me pato sasa na obabu enim Nyankopon no onim de ye James 1 verse 17 say atade ya papa nyina so no nchen entinya wo na aba chen de wonye wo no hu say enya sa wo nkwa obetena so ni pango tena kanyanko verse 21 yanko osna awurade Nyankopon ma na hoto ni Nyankopon ya wo no ma na hoto ni paso na wo die ana ma ne die ti hayo enipa ne 100% enipa we fu ana Nyankopon ema ena hoto ne so ya kwan a obo form Obaa aha na abati asese se wonim sabe Nyankopon seye mu no aware ate dia enka wo apart from ne matu na beto ma wa separate wo ena wo yere ntem sa ne matu no ema ya dia bibia no beto atem ntem nti bema se waja obede ko fa wo fura na wo ye Nyankopon nipa dia ya careful na wonim dia wo ye kan na hade ye ba Bible no yi ne mpa dia mu ba ko na wo yi ne mpa dia me paso se Adam no ye 100% and wo yi ne 10% no ne mpa dia ba ko kwai ho se no de na mu tua na mu ori ye no ana ode enam because what din kan pai ne mfe ana mpa dia ana wo yi mpa de ne bia suru no mu ana ode enam esatia anam mu bio osna awurade Nyankopon de mpa de oyi firi woni pa mu no yo oba me pato mpa dia na oyi ye no a part of Adam and as a different pa de a part of Adam and as all the mpa de ofo bi na ye a part of Adam like say empade na wo yi no esai Adam na empade na ho ana ode ba nwene wo ba nti ode nwene wo ba o de kan enko osna ode ne bre woni pa no ori ye no ana wode empade ba ko na wo yi ye no wode nwene hwan Obaa wode nwene wo ba ni wie ye no ode ne bre woni pa ana ode ne bre woni pa nti Obaa na Obaa no or you part of Adam and on a part of Adam where you part of Adam it Adam 100% no you in 10% and you are for me Obaa and you suddenly bring Adam back me part of kanyanko was no nipa no ka say enti abra yeah oh the Bible no chese ya man na ho to Adam so enti dia ko sin Adam hu but Adam sorry ya hu if no bibi pem no manu hu say dia wo hu no na o Obaa no we part of ono Adam no kanko was afei ana Adam ka say afei me nompe mu dompe jaba de dompe the Adam kan e true and say false e true pa Nyankopon yi Adam mpade oyiye o si we ye mimi nompe mu dompe enye different dompe me bata je ta ware fo bi that be a problem that be a how no dompe na wo dia be sa no nyane dia ba wa wo de honama kono ne toso ne no foso ne helps aso akwana ni ba na adia kwatam anya wo dia akwasa ati kro that time ba kwa pai na se ye fe sai e dia kwasa wa wo ma ba ko petiko die e dia be sa ebetwi me ba to tie Nyankopon ji Adam die na ode bo hawa enti die Nyankopon de nwe ye no eye eno ana die ana ne fa akwa de say memory card ana fun bia na beto fa memory card bia Sunny Harrison ko enko ono ko different memory card if you say ya ama sadie eno Erickson no de be etie enti Adam huru hawa no eno say
ɔsi afei mi nom pɛmu dompe ɛne mi hunamu nie ɔsi oyi na ɔbɛfrɛ no ɔbaa wɔn na bɛfa ndɛ baa deɛ ɔbaa mɛpa atɔhwɛ ɔyere bi a tambiara ɔntumi mbɛ ne ho asɛm ne kunu na ɔyɛ ahomasoɔ ɔyɛ ahantan na ɔtumi ka sɛ what men can do women can also do ɛna ɛnɛmmerɛm deɛ yɛn wa ne ma ɔbɛma nhyɛ ɔbaa so mɛpa atɔw antiase na wunie ɛna wo define aware ɛwɔ wiase fɔpɛ mu a ɛno nti na celebrities 90% ɛwɔ wiase nyinaa ɔmo ware a na agu sɛ wa ware just 4 days 3 days ɛna ware ne gu yɛ adentira ɛna asɔfo pikura tumi gya ware nsɔlima pikiri gya ware adentira yɛnte ade n'ase mɛpa atɔw Adam say wɔyɛ me honam ɛne me dompe mu dompe akɔ sɛ tiko tie asɛe no akɔpɛ tiko tie daa sara ba bɛsɛ obi ɛyɛ no ha ne deɛ perfect man kan ne nkɔ ɔsi oyi na ɔbɛfrɛ no ɔbaa eti saa wei no ɛne ɛbɛfrɛ no ɔbaa efi sɛ deɛ nti ɛbɛfrɛ no ɔbaa no ɛne sɛ ɔbɛrima mu na oyi ne firi yɛ mepatɔ edi ɔbaa no Adam ɛna ɛkyerɛkyerɛ ɔbaa mu edi ɔbaa nkyerɛ mu ne sɛ ade efi dɛ ba deɛ mu firi bɛrima mu mepatɔ enti sɛ yɛfrɛ wɔ bi sɛ ɔbaa wɔ asase so a ne nkyerɛ mu tiatia ne sente nyina ne sɛ ofiri bɛrima mu ɛmfa wo ne sɛ deɛ wobɛyɛ ne nkyerɛ mu tenten ne tiatia nyinaa ne sɛ wofiri bɛrima mu enti mepatɔ ɔbaa nti ne ɛbɔ bɛrima na bɛrima nti ne ɔbɔ ɔbaa bɛrima nti ne ɛbɔ ɔbaa mepatɔ bɛrima nti ɛbɔ ɔbaa na ɔbaa nti ɛbɔ bɛrima nti ne ɛbɔ ɔbaa mepatɔ 1 Corinthians 1 Timothy 2 verse number 11 Paul ka asɛm bi nefa mɛ compare deɛ kan ho deɛ no wɔsi santi mepatɔ ɛnam sɛ yɛyi ɔbaa firi bɛrima mu nti ɔbɛrima bɛgya n'agya mepatɔ ti ha yɛ ɔbɛrima biara wobɛgya wagya ɛne ne na hɔ ɛne wo na hɔ na ɔde ne ho akɔbata ne yere ho mepatɔ na ɔde ho akɔbata ɔde ba deɛ ho yere ho mepatɔ wɔyere na ɔde ho akɔbata no ɛwɔ sɛ ɛyɛ part of waawo nipadua anaasɛ obiwufo nipadua sɛdeɛ firi waawo mu mepatɔ nipa ɛwɔ wiase egu ahodoɔ emogya koro ɛwɔ yɛ mu koraa kyerɛ sɛ nipa egu ahodoɔ efi sɛ nyɛ obiara na sɛ yɛpɛ mogya akyia ma no a ɛnyɛ obiara no mogya na ɛne nyɛ mogya bɛde ɛbɛfa danso so na yɛ genes na ɛwɔ yɛ mu no obi akuta ne genotype ɛno nti na sɛ ɔbaa bi ɛkɔ ware bama bi na sɛ ɔmo genes na ɛwɔ mu ɔmo genotype no ɛnsia na akɔ no mbɛwo no akɔ no ayɛ yarefoɔ sickle cell adentira nyankopɔn nyansa mu no wɔanyɛ ne sɛ wɔbaa bi a ɛnwale bama bi a ɔno pɛ na wɔn no wɔyɛ ho sesɛyɛ sɛ ɔwɔ particular bɛrima wei sɛ saa bɛrima wei ɔbaa wei ɛna ɔbɛware no ɛna enipa asesa adeɛ no aseɛ no mepaakyɛw wode ka ne hɔ adeɛ ɔsɛ na wɔn baanu no abɛyɛ honam na wɔn baanu no aba bɛyɛ dɛ baadeɛ ɔbɛyɛ honam koro hwɛ wante ne sɛ nyankopɔn plan mu no sɛ ɔbɛrima ɛkɔware ɔbaa wɔn mmienu ɛbɛyɛ honam koro wɔn na so nyɛ mmienu bie mu woyɛ baako mama example sɛ wowɔ fufu a wode bɔɔdeɛ ɛne bankye anaasɛ bi a wode mankani ɛne bankye anaasɛ bi a wode bayerɛ ɛne bankye mepaakyɛw bayerɛ ne ba ne ɛfa ne bayerɛ bankye ne ba ne ɛfa ne bankye bɔɔdeɛ ne ba ne ɛfa ne bɔɔdeɛ bankye ne ba ne ɛfa ne bankye baasɛ ɛnya bɛfra bɔɔdeɛ no na se wɔ wie a yɛfa ne fufuo ɛdina asesa tie ha yɛ pa o yɛwɔ wie na ɛka kyerɛ wo sɛ yi bankye ne firi bɔɔdeɛ na wobɛtumi yɛfu adentira afura enye ye na na ho pamleteɛ sɛ wonya wale wie sɛ kim na enye nyankopɔn asɛm a wahyɛ ɛna ɛsesa ɛma wale no ɛntamatea bibia no ma ɔbɛyɛ a ebetuma gu aware no enti wo bia wo agya na yere akɔ wale fofo ba ho fam no nyankopɔn transfer ne sɛ deɛ wɔgya no ɔno ana wo yere se ha ye pa Genesis chapter 6 verse number 1 found on time back in 1 Timothy 2 Christ, verse number 11. Can verse 11 no? What's the money commission? Some no part out here, pow. One thing is said, like I saw our any say. Maybe we say, we say, they ain't clan a warrior. We stand for 4p. But we can't say warrior, so we stand the days in a warrior, no, hey, so do you want to master of a beer? Like us, I don't quite didn't I want one just yet. Or baby got some said, didn't I want any say, said a bear, Beman Beheno. And I'm just okay. Say a Beman Behon to the warrior. Nena sikani ebanso wale ayede na ohemani sa ba ma ne behwe wonti ane ne kwa wale dia ane na sikani banso de no wale na na do eba wo nware anko bo ayede wo nware de ba na hia no bibi ehia me pato de nti ay ware ne se
Nyankopɔn ade asodie kɛse ama nipa sɛ yɛn ne yɛnyɛ abɔdeɛ mu ntoasoɔ ɛwɔ asase so pepa kyɛw Genesis 1:28 dan Nyankopɔn ka kyerɛ ɔbaa ne bɛrima no mo na mo nyɛ mo no eti aware yɛ mepa kyɛw aba Nyankopɔn se keti aware no ne nipa nyɛ bɔne o keti aware o Genesis chapter 2 bɔne by o chapter 3 enti Nyankopɔn siesie aware de ma hotefoɔ tɛ yɛ panti wa won sakra wa gbe ne nyameso ne mu no o ware wi a o be say aware plan no the Exodus 20:14 say mema yen say aware anu ti na obi ti ware wi no akokot mu asa ko twam say me na me ka say me pass me but me bo ade ti oba ne mu ade me pa say according to Bible what dey kan o dey no Timothy 2:11 First Timothy 2:11 manye commission asem na mbra se nyina me pa say ansa na obekan emanye commission asem na mbra se nyina mu no yen Adam ne Hawa de ya abonsan fa so koda da Hawa ema Adam koye bone na nfa bufu ye ana oba omu nchen Genesis 3:4 verse 14 yenti nkomo e koso na yenti oba no asoche ede ma wo hwe de yenti a aware Nyankopɔn de mema yetire no e won kiremu de yenti Nyankopɔn de bema me pato aware eye Ghana eye oman mu ne nyina de ya president wa wale mu no eye bema o de me pato na na kufuado sika owo nyina no ene Ghana sika owo nyina no Ghana wo sika se na kufuado na so nje ni sika kufuado wo chen bebre enso na na kufuado ena eru Ghana nyo na eru Ghana on na eru se ya wo santi ase we ya oba wo sika se de kwa na okuru yohie no be ware wa on wo be control ejapade bi a wo because na yetere understand na nipa ni wa urade munti na ono wo boundary sika na wo no e control bema no won tia wade aseme nka sa wanyini wo honam na wo tia wale ase wo bia wale 10 years 50 years so wonya tia wade ase according to Bible sa wo make the Bible ne plan na wo be say nyema me pa chaw Genesis 3:14 Genesis 3 yanko verse number 14 Abraham Hawa ne Adam ya boni we nyapo be sra wo no yanti asem be ko so ko na Awurade ka kyerɛ wɔn no sɛ me pa so Nyankopɔn ka kyerɛ wɔn no sɛ anam so wɔyɛ yin anam sɛ wakɔ dada wɔ ba na mo na yɛ wenti adom ntɔteboa ne wura mu ya do me wɔ no e wɔ ntɔteboa ne wura mu to ma nyina mu kwafunu so na abanante efiri na kro wonya na biem obanante wo yɛfunu so wɔde dɔte wɔn kɔ ne nyina na nam sa wo na wo yɛfunu so ntino anu bɛti fɔm saa ma ade nsa na ɔwe na tie ma kwai na me de wɔtan bato wɔn wɔ ba no nta na ɔno Nyankopɔn no me pa so abani pa ya bɔn no yentie punishment a Nyankopɔn de ma nipa me pa so hɛ say ahoje siniba there will be a responsibility Ghana by the responsibility they say one of us will help my Ghana no but a bit of say o man sika bit ma asoto ama Ghana ni bi e sika aboa o man no ama man na koso sanso na wonso ye ogere nso e wo musanka responsibility sanka de onyi sika wo fie no aye ba ma no ba obetima kwa ho kire mu ama wọ́n sọ ẹ̀dẹ̀bẹ̀ wọ́n bà ní ntẹ́n efisẹ́ Nyankopɔn ẹ̀ka sẹ́ ẹ̀nyẹ́ sẹ́ onípa nkotena na mẹ́rẹ́ ní nsẹ́sẹ̀ buafa ẹ̀dẹ̀bẹ̀ adìẹ ama no mẹ́pà sọ Genesis 2:17 kan hó ansa nam hwade Genesis 2:17 verse number 17 kan yẹn kọ ọ̀sán afọ́fọ́ ní bọ̀ ní wọ́n ní ndíẹ̀ díẹ̀ ní kọ ẹni mẹ́mẹ́ nípa ni efisẹ́ dá wọ́n bẹ di bíẹ̀ no mẹ́pà sọ Jeremiah náà kà sẹ́mi àná Isaiah 57 verse 17 sí Nyankopɔn bú fún wa eye boni ntira edije ntan ya famu fu ye ne se eli place so bo fa oya Hawa no abama Adam akwa ye boni me pa ta hwe ameka se mi ntira le verse number verse 18 no osena oni osi Awurade ka se Nyankopɔn ka se enye se onipa nko ntira enye se onipa nko je de ba de hono nko ati me pa ta hwe wa betu ka se o man na metim ba bi o man na metim ba bi na me ho nkyere o man na me ho nkyere me o my na me bia me pa cha Adam if my not wo by Nyankopɔn se enye se onipa ko de ba de etena me pa cha o sanka 4 verse 9 ye fast mama e di sa wo ya ba ma na te bia aba na we na o my na mtem ba bi o my na mtem ba bi o my na mtem ba bi me pa cha nyank o fi se anka wo nware ya ena problem na aba na oba solve problem ni ntino wo jida te bia no so edia say na ho police say no wo se na ho na wo okay na wo okay dia na ka wa ye de na ko pon se enye so ni pan kwa de ba de o se ka 4 verse 9 se bani yas ne ba ko Bible say ba no ya dai yes ne ba ko na ko pon se wo ya single ani so ba ye double no
double no eye single e jo ka se na wo mama kwa mu no na me okay a wonya okay why do na tell so we okay but utosini alo ti no se enya se wo nipa nkotena kwai na meya ne saso boafo mama no na meya ne saso boafo adi ama no eti Nyankopon no se enya se obetena na mo no obaya won saso de ba de boafo eti oba no a Obaa bata Adam one wo ben se jeba de boafo ne saso boafo oba ben ne se boafo e ho fam ane honam mu enti ebepam no ansa na obeyi nipa se we na pasa mo no oba ya so boafo a e wo so boa e ho fam osan ba ko kan yanko asankafo 4 verse number 9 yanko osibani as na ba ko 2 aya chan 1 efisa wo mre mo akotia pa wo homa wo obra mbra no akata ba atire ko so hwe ase a se ba ko hwe ase a be ma ne so ba ko be ma ne so na ba ko a wo hwe ase a na ba ko wo hwe ase a bi nka ne ho no me pato eja ware ya nwan keke ti na ya nware e wo honam akono nti me pato ti aye pawo aware na wo be komu no e be do asa wo kwa wale no na wo odin ho ho fam but e wo se nipa na be ware no because if ya de ne ma Adam na if nya bone na Adam nya bone ente wo se couples two number kam ho bomu no wo samo ya asenefo enya wo safo se me ko ale konfo ba enya wo safo se ko ale ma mo wasaba Bible ne se mo mienu no ba ko hwe ase a ba ko be ma no so me ba so ho fam ne ka sa hwe ase a ene de 1 Corinthians 10 verse 12 se de ene so ogina ho no onhwe no ahia enti sa ho fam no se wa o ya tia no akoye bone a na Nyankopon nam oba ne so aso mo mo aside ba de agina alu da wo se o kwa ware a wo hwe Nyankopon kwa no ye na ja wo wa kwa no to ntan na afanko problem me pata abeli pa ya bon Genesis 3 no verse 15 verse number 0 o ka tira oba no verse 15 yanko osena Ewurade Nyankopon de no ko di atiro mu me pata Genesis chapter 3 verse 16 osena oba no de me pata Nyankopon ka tira oba no se oba no de osena o ka tira ne se Nyankopon ka tira ne se dona mema wo yi a eno e wo nyin nsem mu ados me pata aha no mo no odom ya bo wie na oba dom ya oba no wo se da na oba ya oba no osena dona mema wo yi a ne wo nyin osena mema wo yi a no ene wo nyin nsem brade ba de me pata we e ya so cha na sa nya so oba ba na o wa sa so we se so a wo si nyin sendru so na amman se nyina wo mbre obi ani ho oba ba na awoka no obeka sa awoka no sira no oto aye djumu da Nyankopon afi ani ho na ni aje Nyankopon si obama wo nyin semu yia adoso yenta wa ya sa ne se enam wo so na bone ba wiase me pa so aha obeka nyema tu edadome oba hwe o se wo nyin sen no 9 months obebre eno kwa anson ho akwai o si yi omu na abewo mu o ba wo ba no a ada wo beka no o ba fa ya mu tu be kan John 16 verse 21 John 16 verse number 21 Yesu ka asem bi de confirm de nya ka che hawa no o so oba Bible say anam say adom oba sa oba o wa bebre nti Yesu say oba so wore wu say wo kwa wo so ko wu a ohun wore ho ohun de ba de ohun awuraho kwai if say ne don do if say don na ye ka cha ne say oba fa ya oba de ba de edu Yesu tumi na sa de we ho hwe because asem na apoka che nipa no okache nipa nyina ade se wi asawie ye no e na bedane because wi asawie mpo na wale mpo ye de be emma according to Mark 12:25 going me pa chaw ejia wo se wonyi sam ya be doso enso ho kwa na ye mu na abewo mu o ba wo a o be bre pa o se na wani be gina wuku me pa chaw ba mo se woni be dai e be gina wuku o se wo be biara awo ali asia no woni be gina wuku me pa chaw anotina Oba ufie wura ka kire se tam na so osi obi kuru ba ma de be abona mane obi ba sai o da se beto ma o se be ma ne ba ta na tie woni be dai e be gina wukunu kwai ono na obedi wo so Bible say be ma na be dai ono na obedi wo so Nyankopon na e ka sa ne nipa na e ka Nyankopon na e ka o se be ma e le be dai be di oba so e ti oba na ono se wa kwa wade no na aviri che ne se wan sa ho mo ma na mrem je be ma nsa na so a me pa taw o ti asama se Davida na o ti na ba asama won ti ase wo di wiase ba asam emu a wa se no Nyankopon se bema e le bedi oba so ti haye pa e ya so chi ana da ma nipa ti se wonim se wo bema ni so dia e na nyin semu ya no so yifiri ho se wo ti nyin semu ya no firi ho dia le ka se bema ro di oba so no e ya de e da ho no 1 Timothy no yankwato aso 2 verse 11 going 1 Timothy 2 verse number 11 and 12 kan enko
Was a man you come and share some. I don't think was say where your buy your comb. It's just some of the singing them. Bible say Obaa dear. Man across one church. Oh no, crime posse could now once and I saw them pretty. And I said, only Obama. Control Bama. Nemum on your comb. The young man said. The Bama son say as some Nigerian 316 the kind. I was say your job was gas away. And the Bible say your comb quay. Or if he said, the your comb say what don't buy in tronum. Adam can Yanko pump for Adam, me pato. How are you? You're cooking Genesis, no? Adam never one about first. Adam, me pato. Adam never one about first. Adam never first. And I want about second. And how about second? How? Me pato so be Marco 7. They are only first, no? Or your PSC. Or your PSC. Papa and the catcher and my son in answer, Omufa losing at the bay. And Mamma Penino. Gently, I found a penny. I was for me now put on the set. On the bar first. Berman the bar first. And I phone about your room the same day. No, you were penny. You were cacra. Or 3 seconds. 5 seconds. Basil or your penny. Now, Adam at not aging tomb several times. And I said that woba. When Uncle Ponce, what's that for your bun now? Oba, Sabamasia. What it a radio so TV is what man can do, woman can also do. Woman can also do and do it better. Bra, sister, 1 Corinthians 11 verse 3. I don't know, man. Our little be agitano because captain, you know, and to just a barco. I don't know, yes, to scatter and say, Matthew 6:24 said, Monteman some a run on Panu. Anya sa obata bako obako ntia me pa ta captain you to be kwatena e wo se bakum ti na ko ponyan sam no wa ya awade no se de ono no aya pema no on the leader take control on the take control and Obaa no so no e de akire me pa ta Obaa no ye part of Bema no ye part of Obaa enti se one consider we ya obenya problem me pa ta kan de nenko First Timothy 2 verse number 13. If we say, Adam can answer how they do. What about Adam first? Answer how I do. Adam no dada no. And Adam and a quad dada how. Obaa or dada. Obaa dada Adam. A man got ombra. Quite. And so Obaa not let you. No, don't you? I know I don't know how to know the Mutimwa. Obadiah about woman. And Tinango Park and the place Adam the first. How I second. And Panino and a Berman. And Obaa no edi atire enu na wasa ofra ukuru se mewura because of adentra nango power de mu sise yemu no wado anaya captain one na ya president ewo awade nim one na leader 1 Corinthians 11 verse 3 yankwa was na mpesa mu se Paul say opesa ye nyina ye hu pefe se me bia na tini Kristo Bible say me pa taw enu ti de bon pa ye fa Jesus say ye urade Ephesians chapter 5 verse 25 was say bema biara me pa taw o kasa bema biara Waya Bema or you hear me, Waya Bema, Waya Bema and your friend, Waya Bema, Waya Bema, Waya Pata, Waya Bema, Waya Bema, Waya Kata, Waya Bema, or Bema Biara, the word Biara Tessa, and someone so what's the cat and your friend as one here, or Bema Beatin the body, Jesus, Pepata, and Tia Bonfire actually, Yesua, your brain wants and your wants it. Then once. Your friend, yes, rather than from a rabbit. Then I used to carry, I will look for 46. I don't know what I'm ready. Someone had the message. Matthew 7:21. No, be our semi said. And the Bible say, Obaa, Uti, and what a Bama be out in one Christ. Quite. No, but you know, so no Benema. And now Obaa to Uti one. Benema. It said, Yanko Pada Roma. Nasa Bama be cotton and Sasa Waro. Now Doba Wariasia. A quest with the Banku. Banche, Afra, Banche Mola, Napa Belima. No aka banku awie me pa ta obosa itum mana yi David obosa item ntimi enti sa assembly koba na sa waka se o as abo bi atale banku ne fa binti na wo te banku na to atwe na me pa ta banku na wo ti ato akono agbelema wo ma na sa agbelema ni ewo mpa na mole wo ma sa mole ni eni sa wo oyire no so se wo how anu nti wo mfiri wo nchen ko enkwa ne maame ho a wo firi wo nchen ko a were part of who and I part of who, but and Tiasa na Unimunti or took some your to Quina, what Tiasa said, where you were in what to Quina. Sanson and found to be a babamu. Sawati, our then which is Yasa. Now go for say, yeah, or couple Musakima, what to me the team, David. I quite a way team, and that's a way Milo. Now this sugar not from Milo, not in Swogumu. I see. Now I hear you know, you catch us in Swofrima, a bear, my day. You sugar free my bear to my day. You Milo look for from I didn't know carbon, I am back. And to want to me separate, Sana or yet here. And this are some way, you know, Malaki too.
verse number 14 found mo time na ose oba bia ti ni wan bama aluti na aware mu no me pacho oba ti ene bama nti na okwan is se de ye free yesu so ye awurade no saa no so na oba so feri ku se miwura o wi abra first Peter 3 verse 3 going pacho me count them Malachi 2 verse number 14. Can you koye ntama? Bible say wo mo kase enam de so. Enam de be so. Every say. Ewurade aye wo ne wo mrante bremu yira income dance. Me ko atore abra hu wo ba no hwe. Wo de oba de alum a next week ya ba tere se o kwa akoware a. Hwe o kwa akoware a ade e wo science na wo wuram. Anya wo ti obi se menene study e date. Me ba so date ne kwase emfiri nyango pass. David da. Quotation daily Bible fan dating. You need gossip. Some man may help Suban. Woman may help Suban. David. Okay, well Suban, where you good. Me pass any pahin I am pretending to me I'm some for. Now some Omakon with you see. Or bet not pretending to you good. But let's have one go for a bad. And the answer the pan I want to know. But a crab and also so which man the good wife and the good husband. Now for next week, the best Obaa we are move. So what thing I go for to me na she. And Tabra. Ba me pato ekwa ha ba so bonya ohire no so process no Bible na mu na da ewom Bible na mu na da o yo osofo wo ni ano wa wadiem osofo ni ano e wa wadiem tie ni pa just wutufo e che nipa na ekwa wadie no ba wo ni tumi wa wadie nim da bi wo de kan na hade kan na ko na mo ka se nam die so aya ne ka se nam die so efi se ewurade aye wo ene wo mrante bremu yire da entem dance Nyankopon se abre na konya ba oba no anaso ban konya ba ma no a mo warrior no me pacho mo warrior no obeye ni mo ntamu dance e ko ba na afa so a mo warrior me pacho Exodus 22:16 Exodus 22:16 and Deuteronomy 22:28 e kwan ba ya obeye wona o ntam dance ni ya ba se ya hwe no e kwan na papa so a oka aware bom no before ba ji ato mu se wo yekunu na wo ayegere me pacho se oba ena another de bonu ba kan se sex no eni wo for Obaa ene be makeke ehon mu for okunu ene ojere ehon for okunu ene ojere eni se onye okunu ana ojere na se be ma na so Obaa bi ne wota akwa se obi edi counterfeit eto ade ana se akwa de se obi edi ade bi anya papa eye ne ho o ma no problem enti ye wo embra kwa so ene wo ade a enam embra kwa so embra kwaso ade no aya tsene je na ma kwaso no eye fake me pacho aware illegal way eye fornication yes etomamo me pacho se wo babili ba ma biti na zo nya ne ho ade a eye mprate eye mpena ti se wo sorry sankofo ni biti mu pe asori ni nya papa e wo raje ni so eye fi munim de mo ye David eye etomamo me pacho he bonye wo wiase nyina aye bonne obe kan say John 5:16 o say the entry nyina de ba de aye bonne verse 17 but me pasa atiefo aye clear ha me bo quotations bi no hu say adenti na Bible na say bonne bi na sa bonne no e de number 1 me pasa Galatians 5:19 Colossians 3 verse 5 me pasa yan ha de o Bible na say bonne a enam say wo ba he enti Nyankopon hawa o value aware ene edna e wa aware mu nti no one person be to na senti what the mra kese pa ato ho enti wa wo ye Obaa na wo ye bema na umutimi siam na to eda sore wa bra onya wo ho ade no me se wo de obi a oyi counterfeit no gu so wo die ye pe dada ye be che no wo mo mra wo ho ada wo be wu na Nyankopon be ba no e na bo sampa wa ye big mistake boni akese pa boni bi aye boni ba you some questions ade ti na Bible no bo boni awdo pia na wo de ajomo aye first how Nyankopon ba Obaa no wan ka see take Obaa for granted wan ka see take Bema for granted enti enye le sa wo be hu Obaa nakedness wa bra wan na ogere na afọ hia ne sa debi eni sa hu Bema nakedness wa bra wan okuru debi enti wa wo be bia mu no adwen sakra be pato Galatians 5:19 all is step 1 number 1 osna hu na nyuma ne dey di pefe o se bone wo wiase nyina dey di pefe eni adwama mo me pato no ba dey ba dey adwama mo me dase all is step 1 no bona all is ne do so pa o ba that one born first adwama mo me dase one na 1 Corinthians 6 verse 9 me pato semi ka odi no Colossians 3 verse number 5 Colossians verse 5 obalese bone wasinti mun kuma kwa wan saso Bible say yakwa bi wa asase so ani nyan pass mu nsia nti yenku no adwamammo jana one first adwamammo me pato Colossians walese bone number 1 de ba de adwamammo me dase
Young of 1 Corinthians 6 verse now, or ballistic boy, number 1. Who we are, Ephesians 5 verse 5 10. Can't go. One answer. When say one I want to know Yanko. Go tell you then our carbon at 14. 1 Corinthians 6 verse 9. Yanko. What's your answer? An answer. When say one I want to know Yanko. Bible say your name will be I want to have one Yankwana. Or some one Adam. And more will be another will say Yamasoma Yakumum. Was a German for Bible me pato. Then one first. A German for one of Bob said also. A German money dicker. Or the young number 1. Okay, you feel Yaboku testing for it. Yanko Ephesians 5 verse 6 and Ephesians 5 verse number 7. Can you ready? Was not your mamma? A Jamamo. Near to the union. Me pato, was it their body? A Jamamo. Or said their body? A Jamamo. And their body. A video. And a video. Me pato, then a bonnet first. A Jamamo. Is it the number 1? A Jamo. Young Lasalita go tasting Sabon Dinano. Jobody first. A Jamamo. A Jamai. A Jamai. I didn't know about the more first. 1 Corinthians 6 verse number 16. Anasa. Munum say. I don't know about your man for him. Well, Pato, you. Dear, or then who bought your man for? I'm not yet in Pedia Barco. One night about there. Pedia Barco, quite. If it's our castle. If it's our castle, we mean obey a number. When you now will be by the body, number. And Timpato said, what the whole will be your man for? We know your barco. Can you uncle? And to us one time, I'm in now the other no about rather. Bible say, what don't bow rather one. Only a home barco. Only your mamma. Bible say, make control, said, Obakai, Genesis 39, said Joseph. Genesis 45, Genesis Mamono. 2 Corinthians 2 verse 2 Timothy 2:2 said, Moyana Mantible Macono, and the Bible was young the Mamma quite. When you know, Bible say, Bonnie Pia and Nipayo, we are singing Galatians, Colossians, Ephesians, and in our Bodina, Jenko number 1 said, a year at Mamono was a Bonnie Pia and Nipayo Biara, Nipadium, and one Casancasan Nipadium said, what your man dear. Dear Bible say, dear Obaa minor dear, Tihayo. What your man dear? Me pato, answer your book quotations phone. Phoning in answer, number 1 about the Mamma. But I don't want to bonnet, Daddy. The dear Obaa more first and say, one will be I couldn't turn a acid. There be a busy that. Who didn't talk with them? David. We are there, come with them, David. And you was born in the Payo Ben on my Ebaco with Nipadium. Quite. And what your man dear? Not your or you bought your man dear. I don't know Nipadium. Apart from say when I have the income. On one Nipadian and Casancasana, 1 Corinthians 3:16 cassette. Ain't a good password and why then? Or any panic. Tell you, pa. And he said, I was so worried. Now, temper, now, he said, one young Obediah Amankwah. One who said, I want bonnet. I don't know about some 8. Verse 36 because there were 4 men didn't cry about the abro. And what time I go power would do. And legal when our rear the part of oh yeah branch now one so yeah. There was all you say. I was a common coach at your mother. 2 Timothy 2 verse 1 to say. Munyanam Matibia about the Akono empty Yankasa. Akona dormant me de cover me part of. Obediah Amankwah young only because of a corner there be. Just a young because of a corner said. I dear be now who our baby also panono. River or baby, but not all the boy. So the baby hips and now one problem. Mistake. So the baby dread and it's now one missing problem. So the baby no and now one problem. Because your baby I am water. Or baby is a sabon some. Now not our hips or the opening in Abbey. And the Bible was a man can say, you know, Matthew, there. I'm gonna, and the first, Thessalonians 4 verse 3, first time. A quite time, your first one, your warrior. Genesis 22:16. It will be a cast and back. It's only 22 verse number 28. I want to say, what is so very maybe one of our year or Bible? Bible says, man can say, Sir, maybe. Number one, our Fabia or your Bible, before Ansana. When you obi ebedano hwe ye woman say nyanko ponse ye say petema sase na hokwa oba wusi oba bo St John say na nata da ho na nna koka wo yenko fie na pato ka akura esi shop aye ton no wo be de ka na ko fie wo abra wunti aka be kila ka ne wura akokko kura wo na mabonten so no try sa ba china ko fie wo abra ne wura ni mo hwe Jam power from Fua. Who was here by one or happen on Nakaka? So what's here? What's here?
Romans 14:7 so onipa bi antia se ma na ho David ana obi aso mu ma na ho eli saa me na mede me ho no wo de ho anu ahome ho mframa no abo aduane no abo wiasa no akotenam wo wia no akasa wo na wo de ho na se nyankopɔ asase na wo tie wo de de anom ne nsuo ehome ne mframa de abema Romans 14:7 so obi antia se ma na ho ana obi aso mu ma na ho enti nyankopɔ se oban de wona mo no oni kunu a me pa chaw so ba ka chen so pen enye bone ba o the next before be class so ba so pen enye me what so according to Bible me say you say bantinya e jana e de ba de e kire na ga so do we so ba obey good oba we obey good adentira ojo me pa chaw he enye oba bia hu so ojo bia na jo me pa chaw Psalm 28 verse 3 hwe ojo enye hu na mani tuo ya wa kraman ogan wa papa ba onye correct nti fra ho brasip e kraman ho brasip anya ade bia essence bia na sika o ade we essence and gold enti anya wato Matthew 11 verse 28 to 29 no you say mo ha men siame efi se mejo na me yedai obane ho aso nipa ni so mo enti wo da so ba no obane ho ase me pato e bia na eya ho brasip e wo nipa ni so ba na nya sa na ote or pretend never be pretending to be Christians by your brabo you fake by your class so dem aye sirawo nyame egwama na mpato je onu wo sira wade a ono akanfo no woni mbone a wodi no sumase na nyankopon kura no nipa bua pa ye ho se ye do no se ye no na kan pesa woni pa wonim ke ani ye ntumi ntrecho enti Bible so men kan cho se ye careful kan yanko asentumi fa abonefo ne abusuefo no David say entumi free enipa entumi fra abonefo ene abusuefo o ne wonyon kono kasa sunde so me pa cho Bible so men kan cho se ye won krofobia omuni omuyonko kasa wode ba de mini aho asumjen kan bra me pa cho oni wo kasa wa asumdie so osina so wakuma mu die na so na kuma mu die boni wom eto oba na hu na kasa oba we de wajo pa because of the behavior no me pa cho woni makuma mu na 1 Corinthians 2 verse 11 says woni makuma num Corinthians 2 verse number 11 1 Corinthians 2 verse 11 so nipa mu anu nim de woni yo me pa cho oba na wo so wajo na nti woni ne kwasa busafa ko wala no me pa cho woni de woni mu wo se ho na nim de woni akuni pam yo nipa na honhuma ade woni pa na honhuma de ba de woni mu enti pa cho wonti fo woni sei ehun se oba we good ana we bad ade se nyankopon no a wonu nipa no me pa cho sa ba sa okoto e bia ka bi spare pass na ba so hu the correct one I guess the oil specialist who the jana so on tomawa always at original me pa cho oba bia no kwaso oba ma bia Genesis chapter 6 no boni eba wi ase first na pon e ma na pon kumli po wi ase nyina jenipa age pe no e aware a ye wa no by heart what the calculation e ha de sana yes be confirm Luke 17 verse number 26 monya ntante mama na me pa cho ye wi abetre e kwanya ye oba yi a chese wa ware ibi say obi say why oba no wa de was maye bia ka bi enam say eye ba de work eye contract work no wa dia no me abobo why half na ka half kasa wo tempra was maye bia ka bi e ka de fa bi akunta sika na aka na se e tare na aka nko bi kura bro sister sa woni ukuruti woni ogerete na wo nyam ho ade na mu hia mu problem e ya adwen sachira na je wasa wo ye ansana na gopon ehu mabo no eye ba ko pe sa wodi kan be mate na wonya wo ho ade na nda so netia wo da problem but enkati wo betima tu ho na mo wo da kan ade Luke 17 verse number mama mo wonya sema na menimre na say de ye no wa nanu mo me pa to the kaka Genesis no first 6 verse 1 Genesis 6 verse number 1 yanko wase kwai nipa firi ase no so asase so wase enipa efiri ase e do so e wo asase so no mama me pa che ye wo nipa bebre mama me ma won apom nipa hunu mama wo mo hunu nipa ma se me pa to mo wo mo se omo ho aye fe no ware wo mu biara ope ware biara we de ba de ono ope ti haye pa enti di ono ope bia so wo kunu so ni kunu ana obi ti bi ja oba na bu fa ko fa no obi ti le be matra wa ne ho ade 3 years no ja ko fa ofro me pa chaw na ye kan asem bi e wo Malaki 2 verse 14 abra wo wale no bat
as the 20 now o kan no 22 no verse 28 no there na we hear say wa no any Exodus 22:16 then ka say we wa oba no wo be dey answer na pa jatum say we gire nie kan na hade Exodus 22 verse number 16 kita babu nenko bi ko da baba wonye na wade Bible say me kan tell the le papa mu ne say aponti a wonam ho so ohia aponti na wo say otumi frɛ aponti wura say aponti me pe oton obo price a no watua animonyam ho na wo mo say wanye ne sa na sa o de ka akɔbɔ aponti ne say paw na so wo a me pa sa obetua na wundu aka obetua je wo mo ne say obetua be be ka di watamansa ene no kra pa nti wo wo no oba dan sa wane ho ade animonyam ne mba ja sense watua aka wai wani wa firi wo so enti wo say na wo sanka uhunu wo ba no wonne kɔ na busiafo no nanka ukɔka cha busiafo sɛ mepɛ wo ba yi ya ba wo bo a nanka watua etirade no a so on sɛ no wonya tua etirade no hia na ba ba yɛ de ba de wo gye de sana Bible ne kan enti dia ɛgya no bɛkyerɛ sɛ mehia no ɛno ɛna wotua ɔbɛyɛ wo gere me pa kyɛw nyankopɔn anka sɛ agye sɛ sɔfo apene so ansa da bi me pa kyɛw asɔfo a mode mo ho aba wade mu no ɛnka nyankopɔn ahyɛdeɛ ho akɔyɛ sɛ ɛyɛ sɛ wawale awie na sɔfo wisasɛyɛ menka sɛ ɛbɔne wotɔ ka akora na wolanse wie na owura gisa ka no bibia wie ho pɛsi nyina wie a wonam polisi di ankyɛw na emu no ebia na nkwanhyia bi wɔ ne mu nti na ade aba asɔre sɛ sɔfo mɔ mpa ne dai enwu so nanka nkwanhyia bi a ɛbɛba ho no nanka kɔ ɛna de asɔre fie nhyira so no mu ne bo abɛyɛ de akyɛn efie awade no me pa cha wo dia no wa le ba kura an sika yedi ne ho kura 10 million but asɔre de asɔre di awale ba ko pɛ ho no kwa ɛya ko bɛ sɛ 50 million adai enti nyankopɔn se mali be kwa wie ya ebinim besi awade kwan me pa cha awade kwan 1 Timothy 4 verse 3 ko kan ho ma me kwan ya asɔfo bi ba so si awade kwan ne sɛ ba me wale oba no ebi abusafo de lesine ma wo no ebi a sika ne de popote no de enka ebi abese kan ya be abese 20 million akunta se kan ne ntoma na se fu nyina no but the amount wale ne boy ya dren etimi ko fesi 80 million na se fo no eye sika asole fo nso be kire wo se enema asofo be ka sho se ye decorations emu nuane enti asole list no eye bigger than abusia list but we abusia list de wie na wonya asole de biara nya no po move forward ya wo yire be pa chaw Isaac Koware Rebecca, also be frasso, no be any ho. So be frasso, who be any. I'm found pay will kill you and one on the again one. And what Genesis chapter 24. A Hanamuna Isaac, Enya Rebecca, Warren. Genesis chapter 29. A Hanamuna Jacob, Rahel, and Leah. The battle was some 7 years. It's Radia Labanji Jacob, 7 years. Yes, sir. And dia ejana na asa dia abofan dia no batie no eno na ya aware no uwi a me pa chaw aso dia o de na kwa aso safu nshira so ka bi om David ma ya wale tentene the first Timothy 4 verse 3 sim na be kwa wi ya so be sia wane akwan me pa chaw so be dai sia wane akwan na abusafo de 20 million nka branch be tuma simple na so for list a o de be ya aso dia no kwa ma wa na ko wura 80 million ya me pa chaw ablante abawale enti atwa ma no wo so tempena enti wan na ese wade kwan asofo eja classic akabi awon sabasu bia no fabra enso obi si se wo wie fie bia no na wan me ya so de tentenchen 80 million na enya wade quotation by from Genesis to Revelation obi nchem one single quotation na awale bia kɔ e wa so dem pen ebi sida ye ene wo kwakɔ ware wo ba no wo abusia fie no ano ya fa no wedding no ene ya fa no engagement na asale fie dia no a just empower keke no a oba gu so no ano na ka fa no say blessing no ene ya fa no wedding na abusia fie na ko engagement me pa chaw ano ya brofo ani panti afie engagement ye na fa no kokoko e tira say wa ka cha abusia fo say wa koyi oba nsa obewa no nti wa ye engage me pa chaw me fa telephone number so na me fa na opeke na me na wo kasa na obi fa opeke ya say engage e chese obi wa ahoma no so ti ha ye pa enti se wo kwakoba kokko no a na wa ka cha busafo ne se me be waro baba yi
And the sound you be very far, Yama list. Yama list we are over Bobo, Abitia listener. And it's Obama for Echo Busafos or Pelbacon, so I engage. It's the engagement, and an fan of Coco. And it's only a could listener, Demon we are. I am wedding, ya come up bomb. And one want to know when you couldn't wear your the amount of the bar saw them, and just bless them. And your force, one could be an ocean. Oh, while one found saw them, now for move. If you're on Monster Bompire, Empire be Empire, men can say, what the code of social ibon. By our so for Brahma, our little about to say, after one who told me, sir, this other year I saw the answer. I saw the Bible, if you know Bible. Sankayin, I am sure Jankuan can then capone Denigo. And I saw Faja, I told me, so we can now like on Walibi, on Maria, and some Pierre, our Jatan Yasu. Quotation Bay, and the Bible, say, I just saw church that the night bay, oh, what a Jano. Saba Penafia, did the less said the man who told you, Wabaya or Wabaya Okunu, Nago Park Hobum, and Japan Malaki 2 by 14, Yanko. And the Satan now would now for better for worse, no one canoca, oh, can abiti biso. Oh, dear, Baya Okuna Sadia. Or you're not said, young and Yanko. Verse number, Mepata kind of Wabian, kind of Wabian. 22, verse 16, then Tama and Tama. Got that about 1 in our DNA. Oh, got that about 1 in our DNA. And Sadian on one church, I don't get a day. On one or them no more. Mepato, where yes, sir, Mepato, or didn't hear one or baby about Jaman. I say on about the Mariano. What's a Barnum panel? Sure. Now go past this on the da. One not that, what's the cowboy appointed? Won't you make us own appointing to Tuntia? I am forced. I am forced. I put a while water is obeyed our open a time on in the night. And Tiano, once that, when not done, I am brushed interest on someone on one. A prayer which make us a one while on a time we quite. What's it? A more idea. What's it? Or met me pastors or the second view. What's it so because that about 1 in our day? Or because that about 1 in our day. Not only of Banada. Mano met the idea. It's a day. Sikanebia was about in church 20. Ebia 10 million. Ebia 5 million. Me pass out we are or I contact kind to man as a for no church and we are where you will be my church idea. Can uncle. I said, Ebia Papa say, men am only bad that may seven fan mount never found a mouth the part of idea and a force. But I am so what man who in nakedness in tea. Uncle is come. Now go upon someone patano for Capatano. Mamma Bunu. Sadia. Who care about Tradiano? One or baby or break or baby virginity. When I move to look after now for holding you. What I want you. One way, what down, what down also. What the young bright Malaki 2 by 40. What's an Amokase and I'm there. She a cat and I'm there. If we say, a radia, you won't know woman to bring me that. Abra, Fiano, Mamo, Warrenua, more for better for worse. The part of Bible Muno. Ring. I never bed and then there. It will go ring in the Bible. Adia ever chest out about one phone. Bible number 20. Ada ever or the pastor diano. Uba say Unuma or so yamu so your panel so your ear. A yin come, ranking come, ranking some. The pastor canyanko. It was why you know not to bring me. Nanko Ponaya, one umbrant to bring me rentum dancing. Or so I don't know what I'm going to. And the Abra Bacan is an enquire and Omwadia and our way. Also for better for worse. Papa Mo, Bonimo, one in it. The pastor Adam. Bonibana if I know. Oma Edin Trona just in our friend, Banning in Echino. Adam Esa how a chronoa, and Lecosnine, 1 in a line, over 700 years. Not Adam, ne Howard, that's what here. And 10 years our Lenegu, 3 years Negu, and I'm going to focus to meet you, 50 years ago, so my idea. Adam ne Howard, over 700 years. No, but I said, a Banisena or Timino Baba could try. 700 years and one for that. Let me be asked for the Bible principles. One are connected were a direct part of Adam. It's the way piano when you say, across the Benqua de Banchamole, Afra, you know. We film Mupana, Ningina was a Yakotuan. And the thing a part of what kind of inference. Was one what I'm going to. And the Adabaka Obana said, Obana, why I say, one corner.
And I said, that one, but I got a man said, send one corner. What can Yanko Pon Contumpo? So, only who come for Yanko Ponsi or Bana was one Contumpo, where you are part of what count. And the Wapamoyer. Our pam, a covenant. Into covenant, no, will never to me the team. What about woman can be on yes, sir? What it will be? Oh, woman can end to me, Yan, red. Not then about Ocean and I didn't see that to me. Once I was open up for the crown, was to us Obaa and go about one temper, while Blaway, Kanyanko, or the intimation who ye home. Bible say, Yahweh, we power your home in Chowman to Bremo, and Chowman to Bremo by Contumpo. One hour for better for West. And go say, they say, we young we, Obaa for what I know so down. I didn't know about it. I know about man, Brahma, bra, our young one just like that. Proverbs 19:14. Proverbs 19 verse 14. And Proverbs 8 verse 21. Proverbs 8 verse number 21. Can you read it? What's it? Can. Yan tell me. Send me my dog for Eddie. Me pastor 20. Verse number 22. Can you? Okay, rather more minutes in the Jumasa. Me pastor Proverbs 18:22 rather 21. 18:21. 18 verse 21. Me pastor Osina owoni nkwa e wotechaman se me pacha osi owoni nkwa wo de bade wotechaman kan 22 no verse 22 no yanko osi de wonya yire no Bible say men kan kira wo se de wonya yire no wonya de pa me pacha wonya de bade wonya ade pa me pacha na ka se oyire bia na wonya ade pa David ye wo oyire pone wo na mo no de wonya oyire pa no wo de oba wo ya papa wo suro awurade no ana wonya na wonya ade pa koi osi wonya awurade ho eni wonya awurade ho eni so adentira ọba bia ẹwọ nisu ọba bi sọ awurade ọba bi sọ awurade eti ọba wunya na wanya adepa no ẹyẹ ọba wo sọ awurade bẹẹma wunya na wanya adepa no ẹyẹ bẹẹma wo sọ awurade pepacho pro 1914 mo nyina mo bie baako ọsẹ efie ni ahode ẹyẹ pepacho ọba na wunya na yẹsẹ wanya adepa no a wanya na afọ nsẹmu nsira no ẹnyẹ ọba a wọhyẹ abusikele nkew ẹnyẹ ọba a wọhyẹ amawẹ ẹnyẹ ọba a watoso na niati ẹnyẹ ọba a ọhọ no mu a wase ntale ansa mfata ba ba won so awurade etu oba wo ya papa e yo ba 1 John 2 and I said Timothy 2 verse 9 say oba ansa ntale e say wo ya pa oba mba ni wasoma ni kunu wasomate okunu 1 Peter 3 verse 7 going mo na mo ntra onim je mu sa wase yesa oba wo tuo eti Bible say Osi efie ni ahonyade no aye agya no ahonyade osi na oyire nim de afiri awurade kan Bible ni ye osi oyire nim difo ofiri awurade me pato oyire ba de nim difo me pato e kasa nim de a me busam 2 verse 6 2 verse 4 oyire a nim difo no aye oyire wei eti ema na akwa ware wo mu yahodo 2 de wode unya no a 1822 ne mebusam ne say wani na apo ho ni so aye oba wo so awurade oba na bra botene oba akono nore no oba ne dress ne good oba ne ho ase e wo na apo ahye die mu kan ne hwade verse 4 no yanko osana sa wo hwehwe na echi kwan say Bible say o kan topic na true topic o say 2000 nyansa hunu ene enti we ye nyansa ho asam no kan enti so pe nyansa echi kwan oso so hwehwe na echi kwan say gete so pe nyansa echi kwan say gete na bo hwehwe na say akrade na sa o bo hwehwe na say akrade hinta no na be hunu awurade suro na be hunu awurade suro wo hunu nyankopon ho nim die wo nyankopon ho de bade enti obi nyankopon ahye de so no ya o pe nyankopon esuro no wo no nyankopon ho de bade nim die eno nti na mebusam 1914 say Nim the force rewind. And oba bia the dress basabasa bia na wunya na wose manya opo hono mani from oba bra wasa asho fam me pato you careful na manya careful your oba bo ma obe proud akun nu asao it's now kware a sakidi panansa na go pon nim the best put it for any the right one da this how bata urade me pato ya di sia no yan ka point when yan infantry a man also yes or in the fourth awurade Proverbs 31 verse 10 going na was say ogede pa aye ogede oye correct e ha ya be pa ho na momo no ya hwa de oye onya papa nso Osenka 4:7-26 o kan no Proverbs 19 verse 9 Osenka 4:7 me pastor tie ye oba on say ya ko kan ogede oye papa I want Proverbs 18:22 and 19 verse 14 when na onya correct ko wasina mahunu de ya anyunu Bible say wa hu oba ade bia anrucha wo oba na kuma mu wo fidi oba na kuma mu oba I love you my city oboa
na kuma mu ewo dey fidie ni asew kwai anenfa ye nhoma ne nsafa ye net kwai dia oso nyankopon na obi a oso nyankopon na wotiri bo na wo sa oba won so ne peda no de moye ni dia na mo obi a won so na pon de oba we be che no nti de oba na wal no ya oba on so rade ndi oso rade enti de oso rade no ene be yi na ye Proverbs 31 verse 30 say oso wa ye na da ofa ye wudi ahofa e ye wudi Oba oso Awurade oba ne to so na obeyi na aje oba ne to so oba oso Awurade oba no foso oba oso Awurade oba o hit de osuro Awurade oba o TikTok de osuro Awurade oba be le beyi na ye oba osuro Awurade enti pa cha obra sister enya ware ne physical one no eye inner body inner character e na wal no me pa cha send the jadansim ba fa cha otimu say o walu wi a le sebet ma julagu betu so when that's why ejira de ya na jena ba na wi nti na so be ndai ye na warija me pa to wal no osun o betima fon wa wale na ti na warija ya enti wo de ade betima consider to o se di osun upon be funu mafi we your ba onye correct there be sa ba we on fata sa ba ware no papa to na nti wono mo verse 9 ya ne ntema makoto dada ebe ne kwafu Chapter 2 makoto ko tesi we dada mu ina makobie baako 19 verse 9 also dan sikrumu me pastor 21 verse 9 rather 21 verse number 9 kan enko o se eden yatifi kokwa mu tina Bible say hwe obu ono hodi nkan ware oba na wie dada ba onye correct wo se so ba wa tina eden yatifi kokwa mu din wato din no o se yes ne se eya ken se woni oba to kwafefo oba wa ware no a wo pento kwa beta dan ba ko mu obu be ye be wusem etinye oba bi oba wa pento kwa that be advance ready. What if you are 1 year? If you are better class, over high than 4 years. But there cost 1 year, you advance, no? 3 years. Let's go. Me pacho or your Obaa to pay me. Maybe all know you. Then I was all ye. I can't know home. In our passing in the war. After when I see with home come, verse 21 inference. Verse 21. Was it the Oditne Nene and Doye Chileno? Bible say, verse 19 rather. Verse 19. Ose esra asaso so tina so ba go tina esra bi so asase bi so no yes me say oyira ntokwa ya chen sa woni oba wo pento kwa betina dem enchen ne ho ahin chen ya de bibia si wa ha so de be ya me no me nu benya senne ene nkwa no me pa taw aje ba kwa ehu aware mu nie oba de adama na street be wuram uwuramu a ya ende aje se ba kwa wu ana se oba na fa wachi sa oba ne mfa wachi be ma ne mfa wachi anase ewo maaya the brain no ma ebetumi ama awana aba end oba de next week ye beto aso ni ahwe de betuma ste awade entem na wako wuramu a de ewose woye ye de asi wa hanamo nyankopon shida ma nyina yeso amen Obediah Amankwah nie Emmanuel Dutum ene semi yeboa ye de asemu ebremo